smo na degustacijama Skriveni čari Malvazija i Terana. Večera se događa degustacija Svijet Malvazija. Znači, pobjednici Malvazija u Udruga Vinistra organizira svake godine međunarodno natjecanje i tako i ove godine imamo pobjednike od 3 protekle godine, znači krećemo od 2010. do 2012. Nagrada poput šampiona Malvazije na Svijet Malvazije, znači uz tako veliku konkurenciju, kod svakog vinara mislim da je to san. To je jedno jako veliko priznanje, pogotovo tako jednoj manifestaciji što je Vinistra. Po redu svako vino pratimo od nosa i od mirisa, okusa, sve ćemo mi probati ove ljude koji će danas doći naučiti i shvatiti skupa s njima šta se u vinu traži, šta se u vinu cijeni, koje vino valja, koje vino ne valja. Vino koje je bilo u super formi prošle godine ne mora biti da je ove godine u isto takvoj formi, a može biti isto tako dobro, može biti jako dobro, ali treba uzeti u obzir njegove godine. Pa Malvazija se isprofilirala kao jako ugodno, elegantno vino koje maltene u ovakvim ljetnim trenucima, vrućinama i eventima paše uz mnogo toga, tako da ajmo reći jedno internacionalno vino za svaku priliku, svaki trenutak. I na kraju će se birati najbolje vino ATP-a i mislim da je to jedna fantastična, edukativno-promotivna istarska priča oko vina koja je zapravo dobila jednu scenu ovdje na ATP-u koja ne može biti bolja za prezentaciju naših vina. Večera smo pripremili sirove škampe koje idu sa sezonskim voćem koje je dinja. Zatim smo isfiletirali smo brancine koji idu sirovi sa polentom, sa crnim tartufom. I nakon toga ćemo napraviti malo sirovih kapesanta sa acetom balsamikom. Već 14 godina radimo tako da smo jako zadovoljni, imamo mali restoran, to je svih 80 mjesta i stvarno obiteljski, tako se posluje lijepo.